Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite Dnevnik RTS-a. Ja sam Vladimir Jelić. Ovo su vesti dana. Predsjednik Nikolić pred srpskim akademicima. Niko nema pravo na neslogu u ovo teško vreme, kada se Srbija nalazi pred iskušenjima. Ko je pomogao Hrvatskoj da sprovede Oluju, pita premijer Dačić. Svi smo mi samo učesnici u kući velikog brata. Savet bezbednosti na proleće raspravlja o Haškom sudu. Gost Dnevnika Vuk Jeremić. Narodna banka sve manje optimista. Ove godine očekuje veći privredni pad i inflaciju iznad planirane. Izrael upozorava, krećemo u kopnenu ofanzivu na Gazu ako Hamas ne odustane od napada. U Kragujevcu automobil uleteo na autobusku stanicu. Povređeno 7 ljudi. Niko nema pravo na neslogu dok je Srbija pred teškim iskušenjima. To poručuje predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Na proslavi Dana Srpske akademije nauka i umetnosti predsjednik je najavio da će se uskoro posavjetovati sa članovima Srpske akademije nauka i umetnosti o načinu na koji može da se reši problem Kosova i Metohije. Srpsko društvo će zajedničkim snagama morati da nađe i odbrani rešenje najbolje za Srbiju i njene građane, kaže predsjednik Republike. Uskoro ću ovih dana da vas zamolim da se posavjetujemo i odlučimo kako da provedemo državu i narod kroz jedno od najvećih iskušenja koje nas očekuje, rešavanje sudbine Kosova i Metohije. Vas, ugledne, umne i odgovorne, srpske patriote koji mogu da sagledaju uzroke i posljedice. Spremajte se. Srbiji je potrebno da budete jedinstveni, da udruženi upotrebite svoje znanje i iskustvo, da imate u vidu interes značajniji od ličnog i da svoj ugled i autoritet stavite u službu svoje zemlje. Iako smo, kaže, pametan narod koji je izvukao istorijske pouke, najumnijima poručuje da ne smiju da se opterećuju međusobnim nerazumevanjem. Vi sve najbolje znate. Pa znate da niko nema pravo na neslogu u ovo teško vreme, kada se Srbija nalazi pred iskušenjima koja pojedinci ne mogu sami da savladaju. Branioci Srbije nemaju pravo na ljudske slabosti. Predsjednik SANU kaže da država i njen predsjednik treba da procene u kom smislu akademija može da bude korisna u rešavanju problema. Predsjednik Republike i oni koji su na vlasti su odgovorni da reše taj problem. Mi možemo samo da ih pomognemo kao usluga u onom pravcu. Bilo bi prirodnije da je akademija pitana na početku, nego na kraju. A sada se čini da bi ona trebala da podeli odgovornost za nešto za što nije kriva. Patrijarh Irinej kaže da će crkva nastaviti da pomaže državi u odbrani srpskih nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji. Sve što možemo činit ćemo da Kosovo branimo i odbranimo. Što ga brani ako ga ne odbranimo? Na proslavi Dana SANU uz poziv na jedinstvo čulo se i podsjećanje da su protivnici Srbije uvek nastojali da prvo unište vojsku, crkvu i akademiju. Odluka Haškog suda da oslobodi hrvatske generale Gotovinu i Markača treći dan zaredom izaziva reakcije javnosti. Dok premijer Ivica Dačić poručuje da Srbija ne sme da potone u samoizolaciju, potpredsjednik Vlade Jovan Krkobabić ocenjuje da je presuda logičan nastavak politike prema srpskom narodu od početka 20. veka. Srpska pravoslavna crkva oštro osuđuje oslobađanje generala, dok DSS zbog toga traži da se odustane od evropskog puta. Balkan je vraćen u 90. Neke žrtve sada su bezvredne i tome je kumovala haška presuda hrvatskim generalima, konstatuje premijer. Tvrdi, sada se nameće drugo pitanje. U saradnji sa kim je izvedena Oluja? Jer ovde u pitanju je veliki brat. Svi smo mi samo učesnici u kući velikog brata. I shodno tome moramo i da procenjujemo šta mi možemo da uradimo. Ipak upozorava, Srbija ne sme da potone u samoizolacionizam i kolektivnu paranoju. Mi ne možemo sad pucamo sami sebi u glavu zbog toga što je međunarodna zajednica nepravedna. Ne možemo ni da kukamo kao Kalimero. To je realnost. Da to ne bi tako više nikad bilo, moramo da stvorimo jednu jaku državu koja ima veru u sebe i koja sigurno ne može. Da je Srbija jaka, nikad se ovo ne bi desilo.
Promene politike prema Hrvatskoj neće biti, iako ni do sada ti odnosi nisu bili na najvišem nivou. Protokol o saradnji u oblasti europskih integracija sa tom zemljom postoji od 2009. Potpredsjednica vlade trebalo je za 8 dana da putuje u Zagreb. Mislim da bi bilo poprilično besmisleno da ja sada idem u Zagreb i produžavam važenje tog protokola. Ali pošto on važi do marta, po tom protokolu će se neke tehničke stvari i dalje obavljati. Ali jeste vi razgovarali o tome? To znači sada do marta niko neće otići? Ne, to ne mora da znači tako. Ja sam samo iz domena mog posla obavestila vladu da ja neću ići 27. novembra u Zagreb. Naprosto nije ni vreme sada, ni prilika, ni atmosfera. Europski put Srbije nije doveden u pitanje, niti je vlada, kaže, posle odluke tribunala preispitivala ispravnost tog puta. Baš to zamera DSS i poziva na odustajanje od Evrope. Posljednja presuda Haškog tribunala koja oslobađa od svake odgovornosti hrvatske generale i hrvatski državni vrh, žive i mrtve, jednostavno predstavlja najveći zločin koji ima svoje pokriće u Evropskoj uniji. Presudu osuđuje i Srpska pravoslavna crkva, šamar pravdi koji omogućava da se zločin proglasi odbrambenim ratom, ocenjuje sinod. Kako drugačije shvatiti hašku pravdu koja nam poručuje da niko nije kriv za stradanje nedužnih civila u vojno-policijskoj akciji proterivanja krajiških Srba pod nazivom Oluja, sa preko 200.000 proteranih ljudi i na 1000 ubijenih civila, sa stotinama spaljenih sela i gradova, sa pljačkanjem srpske imovine. Priča o tome da tribunal doprinosi pomirenju na prostoru nekadašnje Jugoslavije ovom presudom zakopana je 3 metra ispod zemlje, ocenjuje Udruženje Sloboda. Zato što smo uvereni nakon ovakve presude da za njih činjenice nisu važne, da oni sude isključivo prema političkom nalogu američke administracije. U Hrvatskoj inicijativa Mladih za ljudska prava traži od hrvatskog pravosuđa da procesuira odgovorne, ali i utvrdi komandnu odgovornost, da se distancira od nasljeđa politike Franje Tuđmana, jer su tadašnje vlasti odgovorne za sprečavanje povratka i procesuiranje ratnih zločina, od hrvatskih političara zahtevaju nevladine organizacije Dokumenta i Građanski odbor za ljudska prava. Udruženja izbeglih i prognanih Srba iz bivših jugoslovenskih republika najavljuju za nedelju mirnu protestnu šetnju zbog oslobađanja hrvatskih generala. Tada će Skupštini predati predlog rezolucije o poštovanju ljudskih prava izbeglih i prognanih Srba. O tome su razgovarali s predsjednikom parlamenta. Izbegli i raseljeni iz svih krajeva bivše Jugoslavije i ostali koji se bore za poštovanje ljudskih prava treba da dođu 25. novembra ispred Saborne crkve zbog sramne presude za jedan od najvećih zločina u istoriji srpskog naroda, kaže predsjednik parlamenta. Tribunal pita ko je odgovoran za 2000 ubijenih i više od 200.000 prognanih. Postavlja se pitanje da li su se Srbi sami ubijali, sami spaljivali kuće i sami proterivali ili je to neko činio. Zašto je Haški tribunal u ovoj presudi odbio da postupi po principu komandne odgovornosti koja je postojala za sve one koji su osuđeni iz redova srpskog naroda? Zbog nepoštovanja njihovih ljudskih prava, predstavnici 46 udruženja izbeglih predaće u nedelju predsjedniku Skupštine predlog rezolucije. Izbegli i prognani Srbi su apostoli pomirenja, ali preduslov toga pomirenja jeste da se svi njihovi problemi riješe. Dosad smo imali jednu politiku lažnog pomirenja koja je naše probleme držala pod tepihom, u ladicama i fijokama. Izbegli očekuju da će posle usvajanja rezolucije država u razgovorima sa međunarodnim i zvaničnicima u Zagrebu i Sarajevu naći trajno rješenje za njihove probleme. Posle najave vlade Srbije da saradnju sa Haškim sudom svede na tehnički minimum, tribunal veruje da će Beograd nastaviti dobru saradnju u dostavljanju dokumenata neophodnih za tekuća suđenja. O saradnji Srbije i drugih zemalja bivše SFRJ glavni haški tužilac Serž Pramerc govorit će 5. decembra pred Savetom bezbednosti. A predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić sazvao je za 10. april sljedeće godine javnu raspravu o ulozi i učinku međunarodnih ad hoc krivičnih tribunala u ostvarivanju pravde i pomirenja naroda. Na taj korak Vuk Jeremić se odlučio posle odluke žalbenog veća Haškog suda da oslobodi dvojicu hrvatskih generala. Kako kaže, da bi se omogućilo da istorija o tome donese konačni sud i kako se više nikada i nigde ne bi desilo da zlodelo bude amnestirano i proglašeno za vrednost. Vuk Jeremić je gost Dnevnika. Gospodine Jeremiću, pre svega dobroveče iz Beograda i odmah da vas pitamo koje su prve reakcije u Ujedinjenim nacijama na vašu ideju da se preispitaju učinci Haškog tribunala i svih ad hoc sudova. Da li očekujete pritiske?
Pre svega bilo je mnogo reakcija na samu presudu. Ona je u mnogim delovima sveta izazvala ogorčenje, a nakon moje odluke da iskoristim ovlašćenja predsjednika Generalne skupštine i sazovem javnu raspravu, ovdje ima mnogo više pažnje nego što je to bilo do sada. Javna rasprava u Generalnoj skupštini predstavlja najsnažniji mehanizam rasprave u okviru Ujedinjenih nacija. Njega treba dobro spremiti, zbog toga sam ga zakazao za april, a očekujem da će biti pritisaka. Verovatno će biti pritisaka u pravcu da mi od toga odustanemo, međutim, meni nije prvi put da se sa takvim pritiscima suočavam. Ovo je pitanje morala, ovo je pitanje istorije, ovo je pitanje pravde i neće biti povlačenja. U aprilu mesecu u Generalnoj skupštini biće otvorena javna rasprava o učinku Haškog tribunala, načinu na koji je Haški tribunal radio, kao i o posledicama njegovog rada, kako Haškog tribunala, tako i drugih sličnih sudova. Mnogi postavljaju pitanje da li ste to uradili na sopstvenu inicijativu? Inicijativa je bila moja i odgovornost leži na meni. Ona leži na predsjedniku Generalne skupštine, po povelji Ujedinjenih nacija i po poslovniku o radu Generalne skupštine, ali pre formalne odluke sam se konsultovao sa državnim vrhom. Naprosto imate jednu situaciju u kojoj jedan glas, ili ako hoćete 3 čoveka, donose odluku o praktično istorijskom sudu o tome da je 250.000 ljudi proterano iz svojih domova. Ja dozvoljavam da oni mogu imati vrednosni sistem u kome je etničko čišćenje legitimno i legalno, ali ne verujem da takvo mišljenje deli većina sveta. A da li je to tako, vidjet ćemo u javnoj raspravi. Javna rasprava biće otvorena za sve države članice Ujedinjenih nacija, jer se odvija u Generalnoj skupštini, ali ja sam odlučio da raspravu otvorim i za širu međunarodnu javnost, tako da u njoj možemo očekivati učešće građanskih udruženja, istaknutih akademskih pojedinaca, uglavnom listu učesnika u ovoj raspravi. O njoj odlučujem ja kao predsjednik Generalne skupštine. Naravno, konsultovat ćemo se sa svima, ali učinit ćemo sve da ona bude javna, otvorena, što je moguće dublja i da iz nje za istoriju mogu da se izvuku određene pouke. Ako stvar ostavimo ovakvom kakva jeste, ne samo da smo de facto se složili sa jednom takvom ocenom žalbenog veća, što smatram da ne bi nikako smeli da uradimo, već i praktično upućuje se iz Organizacije Ujedinjenih nacija jedan pogrešan poziv. Upućuje se jedan pogrešan signal, a to je da vojnom, brutalnom akcijom možete proterati ljude iz svojih domova i za to ne samo da ne budete kažnjeni, već i da budete nagrađeni. Možete nam samo reći kratko za kraj, koje bi bile moguće praktične posljedice održavanja ove javne rasprave? Mnoge mogućnosti se nalaze na stolu. Ono što je najvažnije je da će rasprava biti javna i da sve što u toj raspravi bude izrečeno će ostati zabeleženo u analima Ujedinjenih nacija. Što se tiče praktičnih dokumenata koji će izaći iz te rasprave, o dokumentima po povelji i po poslovniku odlučuje predsjednik. Sarađivat ćemo sa državama članicama ne bi li učinili da na što formalniji, što precizniji i što sveobuhvatniji način istina o radu Haškog tribunala, kao i o posljedicama njegovog rada, postane dostupna međunarodnoj javnosti. Smatram da je pomirenje između naroda jedna od najvažnijih funkcija Ujedinjenih nacija. To je, pretpostavljam, bila zamršljena svrha i prilikom osnivanja krivičnih tribunala. Smatram da ta svrha nije ispunjena. Smatram da svako normalan želi pomirenje i da se okrene mirnoj budućnosti, ali tako nešto ne može biti građeno na bazi negacije i veličanja zlodela. Gospodine Jeremiću, hvala vam na uključenju. Čuli smo, poštovani gledalci, Vuka Jeremića, predsjedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Haška presuda hrvatskim generalima utiče i na dešavanja u sportu. Fudbalski selektor Siniša Mihajlović kaže da Srbija neće igrati utakmicu protiv Hrvatske ako početni udarac izvedu Gotovina ili Markač, što je predložio hrvatski selektor Igor Štimac. Utakmica Srbija-Hrvatska igra se krajem marta, a mesto odigravanja biće naknadno utvrđeno. Nemačko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je broj srpskih državljana koji su prošlog meseca tražili azil u Nemačkoj udvostručen u odnosu na septembar. Premijer kaže da Srbija čini sve da reši problem lažnih azilanata, ali da je za to potrebno delovati zajedno sa zemljama Unije. O merama za smanjenje broja zahteva srpski zvaničnici razgovarat će sutra sa načelnikom odeljenja za Zapadni Balkan u Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke. Nepolitička tema koja može politički da se zloupotrebi. To je za premijera problem azilanata. Sve više njih bi u Nemačku. U avgustu je bilo 460 zahteva, u septembru 1600, a prošlog meseca 2673. U rešenje problema trebalo bi da se uključi i Evropska unija. Šta mi sad treba da radimo? Da imamo specijalne jedinice na granici i sad da vidimo ko ste, jeste vi Rom, Albanac, nazad. Čekajte, u kom veku mi živimo? Ne možemo mi tako da se ponašamo. Mi možemo da, mi smo, kao što ste videli, nekoliko hiljada ljudi vratili sa granice. Ali je problem što ti azilanti, oni i ne dolaze u Srbiju. Oni samo prelaze iz zemlje u zemlju. Kada nečiji zahtev za azil bude odbijen, ne zna se gde azilant odlazi, a ne saznaje se ni njegov identitet, jer mu je anonimnost zagarantovana. Ali kao što je za tango potrebno dvoje, tako je potrebno i da zemlje koje primaju lažne azilante promene svoju politiku, da skrate proceduru, da proglase Srbiju sigurnom zemljom iz koje ne dolaze pravi nego lažni azilanti i da smanje novčane podsticaje, jer ljudi odavde odlaze čisto iz ekonomskih razloga. Broj zahteva za Švedsku, Švajcarsku i Belgiju se smanjuje. Povećanju broja za Nemačku, smatraju srpski zvaničnici, pogoduje i azilantska politika te zemlje. Čini mi se u tome da se dogodilo nekoliko stvari, a to je da su nekoliko pokrajina, pre svega Hessen i Bavarska u Nemačkoj, odlučili da tokom zime ne deportuju aplikante za azil na njihovoj teritoriji. To je jedno. Ustavni sud Nemačke napravio jednu presudu ka vladi Nemačke da popne iznos sredstava koliko jedan azilant kada aplicira može da iskoristi u toku mesec dana dok čeka status potvrde za azila, da li će dobiti azil ili ne, konkretno u Nemačkoj. I taj iznos je sa 410 evra po njihovom predlogu treba da bude povećan na 850. Osim Nemačke, gde su državljani Srbije na prvom mestu po broju podnetih zahteva za azil, glavna odredišta lažnih azilanata iz Srbije su Švedska, Švajcarska, Luksemburg i Belgija. Odustajanje od daljeg puta u Evropsku uniju i politička neutralnost zemlje, to je ono što Demokratska stranka Srbije traži od vlasti. U proglasu koji je DSS predstavio javnosti i pozvao građane da ga potpišu, navodi se da je Srbija ugrožena. Nije reč samo o otimanju Kosova, već o opštem nasrtaju na teritorijalni integritet zemlje. Evropska unija ne samo što ponižava Srbiju preko Haškog tribunala, već je i bezobzirno ucenjuje postičući nove separatističke ambicije u Vojvodini i Raškoj oblasti. Ugroženi su naša nacionalna tradicija, privredni razvoj, krhka demokratija, vladavina prava i ne na poslednjem mestu sam moralni integritet i samopoštovanje naroda. Vlada i Narodna banka sutra završavaju razgovore sa misijom MMF-a. Guvernerka očekuje da se utvrdi datum kada misija ponovo dolazi u Beograd na razgovore o aranžmanu. Kada je reč o monetarnoj politici, Jorgovanka Tabaković kaže da su mogućnosti da aranžman bude sklopljen velike, ali da sve zavisi od toga šta MMF misli o budžetu. Inače, o našoj ekonomskoj situaciji u Narodnoj banci misle lošije nego pre 3 meseca. Kažu, biće veći i privredni pad i cene. Nije mnogo toga onako kako se očekivalo. Zato je Narodna banka promenila procene onoga što nas čeka. Glavni krivac je, kažu, suša, zbog koje će poljoprivredna proizvodnja biti za 1/5 manja nego prošle godine. Revidirali smo prognozu privrednog rasta iznetu u avgustovskom izveštaju inflaciji sa minus 0,5 na minus 2%. Međutim, u isto vreme, zbog niže baze, projekciju rasta za 2013. zadržali na 2,5%. Zbog suše se računa i na veću inflaciju. Ove godine do 14%. Biće nastavljen još nekoliko meseci rast cijena hrane,
ali i regulisanih cena. Rast regulisanih cena u prvih 9 meseci je bio oko 9,8%. Mi očekujemo još do kraja godine da će doći do poskupljenja cena grejanja u još nekim gradovima. Neki gradovi su već, kao što znate, podigli cene u oktobru, ali takođe očekujemo i rast cena lekova. Centralna banka od vlade očekuje pomoć na smirivanju cena i to preko zaštite konkurencije, robnih rezervi i agrarne politike. Zaista smo uvereni i samopouzdani da već od drugog kvartala inflacija će se padat će i do kraja iduće godine ona će se u okvire 4 plus 1,5% plus minus vratiti zahvaljujući timu koji zna šta radi. Ne obazire se na primedbe da je politički guverner. Moje političko opredeljenje ne da ne zamagljuje profesionalnu svest ekonomiste, naprotiv. Jedini ljudi sa kojima se dogovaram, to je izvršni odbor i to će biti savet. Naši zaposleni. Sa njima dogovaram odluke. A razgovaram sa svima. Kaže, prihvatili su je i predstavnici međunarodnih finansijskih institucija, pa i Međunarodnog monetarnog fonda, s kojim je ovih dana razgovarala o finansijskoj stabilnosti i monetarnim pitanjima. Privatizacijom poljoprivrednih preduzeća i kombinata nije rešen status poljoprivrednog zemljišta, piše u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije, koji je vladi dostavljen pre 2 nedelje. Savet navodi da su mnoga preduzeća privatizovana bez prethodno uređenog pitanja svojine nad zemljištem i da se Agencija za privatizaciju bavila prometom zemljišta, iako za to nije bila nadležna. Savet traži da se nepokretnosti vrate titularima javne i zadružne svojine. Srbija proizvodi čak 10 puta manje ribe nego što bi mogla i prerađivački kapaciteti su višestruko manji. To znači da gubimo milione evra jer samo u Evropskoj uniji godišnje nedostaje više od 1,5 miliona tona ribe. Stanovnik Srbije godišnje pojede i do 4 puta manje ribe nego, na primjer, stanovnik Unije. U Srbiji je pod ribnjacima oko 14.000 hektara, a petina tih površina je zapuštena. Uglavnom su problemi da podsticaji apsolutno ne postoje, da su nameti za vodoprivredne doprinose veliki, da su tržišne prilike u okruženju problematične, jer svi naši susedi u okruženju imaju velike podsticaje. Ni predlog zakona o podsticanju poljoprivrede, koji bi uskoro trebalo da se nađe u parlamentu, ne predviđa subvencije za ribarstvo, a ribari traže tretman koji imaju stočari. Predložili smo da bude podsticaj po kilogramu proizvedenog konzumnog šarana i pastrnke od 50 dinara. Također smo predložili da matice šarana, to je toplovodnih vrsta riba, budu podsticane sa 500 dinara, a matice hladnovodnih, poput kalifornijske pastrnke, sa 300 dinara. To bi ih zaštitilo od konkurencije, ali i omogućilo da se promet ribe legalizuje. Veća proizvodnja ribe pokrenula bi i industriju. Mi možemo još za 50-60% da povećamo naše kapacitete. Nama bi najveća podrška bila kad bi država podržala ribare i ribnjake, a to bi automatski značilo da bi i koristili više riblje hrane i nama bi to već bio dovoljan podsticaj. Kilogram šarana u maloprodaji u Srbiji je oko 400 dinara, dok je u zapadnoj Evropi i preko 5 evra. Cena raste ako se riba preradi, pa tako riblja pašteta u zemlji košta oko 45 dinara, a kilogram dimljenog šarana oko 1000 dinara. Za izvoz cene su nešto više, zbog čega ribari iz Srbije nisu konkurentni na stranom tržištu. Samo zato što nemamo subvencije i zbog toga što još ovi kapaciteti nisu popunjeni. Nama su troškovi proizvodnje sada daleko veći nego kada bi proizvodili punih 2000 tona godišnje proizvoda. U tom slučaju bi bili apsolutno konkurentni i jeftiniji. U Srbiji se godišnje proizvede oko 15.000 tona ribe, što je u odnosu na mogućnosti više nego skromno. Iako bi mogla da bude veliki izvoznik, Srbija uvozi čak 70% ribe koja se koristi u ishrani. Procenjuje se da bi proizvodnja ribe u Srbiji mogla da se udesetostruči, jer samo u Vojvodini ima oko 100.000 hektara neplodne zemlje, idealne za ribnjake. Opširniju priču o ovoj temi pogledajte sutra u Oko magazinu. Sad prelazimo na vesti sveta. Sukob palestinske organizacije Hamas i Izraela ne jenjava. Izrael poručuje da je spreman na prekid vatre ako i Hamas odustane od raketnih napada, ali upozorava da će u suprotnom sutra pokrenuti kopnenu ofanzivu. 6. je dan izraelske vojne operacije u pojasu Gaze, u kojoj je ubijeno više od 100 Palestinaca, a ranjeno skoro 1000. Izraelski avioni gađali su najmanje 80 ciljeva, među kojima rampe za lanciranje raketa i policijske štabove, a u napadima su učestvovali i ratni brodovi blizu obale Sredozemnog mora.
Sada je jasno da nemamo nikakve ambicije da osvojimo teritoriju, već samo da zaustavimo raketne napade na Izrael. Dobro smo organizovani, nemamo mnogo žrtava. Izrael nastavlja agresiju i preti da sukob podigne na novi nivo koji će doneti još krvoprolića, naškodit će miru i stabilnosti u celom regionu. Palestinska strana prijavljuje veliki broj civilnih žrtava. Protekle noći u raketnom napadu na pogrešnu kuću ubijena je 6-člana porodica. Izraelski okupatori gađaju civile, što pokazuje da su vojno poraženi. Naša volja je snažnija od njihove. Veći gradovi u Izraelu dobili su sistem protivraketne zaštite nazvan Gvozdena kupola. Drugi napad mi je prilično teško pao. Bio sam na polju i blizu eksplozije, a sada se osjećam prilično sigurno pod gvozdenom kupolom koja nas štiti. Pred demonstrantima ispred zgrade Evropskog parlamenta, koji podržavaju Palestince, evropski zvaničnici pozivaju na prekid vatre i nalaženje rješenja koje uključuje dve države. Na prekid vatre pozivaju i NATO, Turska, Velika Britanija. Za to vreme, izraelska vlada upozorava da će se, ukoliko ne prestanu raketni napadi, vreme do kopnene ofanzive na Gazu meriti ne danima, već satima. U Kragujevcu je 7 ljudi povređeno na autobuskoj stanici kada je na njih automobilom naleteo vaterpolista kragujevačkog radničkog Boris Popović. Incident se dogodio preko puta zgrade hitne pomoći, tako da su svi povređeni brzo zbrinuti i prebačeni u klinički centar. Saobraćajna policija najavljuje pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju. Svi povređeni imaju lakše telesne povrede, svesni su i komunikativni i posle pregleda zbrinuti u urgentnom centru. 3 osobe primljene radi observacije sa ubojima o goljotinama, a 3 osobe su primljene radi, od toga jedna ima prelom ključne kosti. Primljeno je dete sa lakim povredama, znači da se posmatra na 24 sata i mislim da će situacija biti dobra. Trener vaterpolo kluba Radnički, koji je obišao povređene, kaže da su srećom izbegnute teže posledice. Vidio sam igrača Borisa Popovića, on je svestan svega toga, sarađivao od prvog trenutka i sa ljudima kojima se desila nesreća i sa policijom. Na toj autobuskoj stanici nedavno se dogodila slična nezgoda u kojoj je povređeno 4 ljudi. Ovo je drugi put. Prvi put je bilo pre 3 meseca kad je maltene u kuću uletao čovek isto tako kako je išao sa one strane ulice. Navodeći da je reč o novoj saobraćajnici u Kragujevačkom odeljenju za saobraćaj, tvrde da je potpuno bezbedna. Smatramo da je i stajalište i uopšte zona u kojoj se desila nezgoda dosta dobro urađeno, dosta komforno i da je sa stanovišta signalizacije ona odlično rešena. Kragujevačka policija saopštava da je mladić koji je vozio automobil iz još neutvrđenih razloga prešao u suprotnu traku kolovoza i uletao na autobusku stanicu. Nezvanično se saznaje da je zaspao za volanom. Gotovo 2/3 dece u Srbiji od 2. do 14. godine doživjelo je psihičko ili fizičko nasilje, upozoravajući je podatak na Svetski dan prevencije zlostavljanja i zanemarivanja dece. Incest Trauma centru nedeljno se prijavi 9 slučajeva seksualnog nasilja. Potresnu ispovest posle mnogo decenije ispričala je starija gospođa. Njen suprug, ugledna ličnost, nikada nije odgovarao za seksualno zlostavljanje njihove maloletne ćerke, što je saznala posle nekoliko godina. Prilikom razvoda, kaže, savjetovali su joj da to ne navodi kao razlog. Nisam imala podršku od najbližih, sestre, majke, koji su smatrali da ja treba da ćutim i kao da se ništa ne dešava. Ja sam dospela do Zavoda za mentalno zdravlje. Samo 5% ljudi spremno je da prijavi seksualno nasilje nad decom. Za to delo nasilnici najčešće dobiju zatvorsku kaznu od 2 do 2,5 godine. Ne veruje se u iskaz žrtve ili se minimizira ili, govorimo kao i u drugom filmu, na različite načine se krši etika u radu. To je sve razlog da vi na kraju imate ovaj ishod koji se tiče zaista niskih kazni. Ako poverujemo detetu, onda smo u mogućnosti da mu pomognemo u tom nekom putu, da kažemo, ozdravljenja. Dete koje je preživalo seksualnu traumu može da funkcioniše sasvim normalno. Znači, to nije prepreka da svoj život ostvari na način na koji ono samo želi. Iz Ministarstva zdravlja poručuju da su sve institucije, posebno zdravstvene, odgovorne da reaguju na taj problem. To je, kažu u Ministarstvu prosvete, obaveza i svih nastavnika. Kad identifikuju da nešto jeste ono što se zove osnovana sumnja,
Onda kreću u postupanje. Da vide šta se dešava, da pozovu roditelje, da porazgovaraju i ako vide da tu ne može da uradi škola više ništa, onda da obaveste i policiju i Centar za socijalni rad. Stručnjaci poručuju da deci treba verovati kada ispričaju šta su preživela. Incest Trauma centar i Dečiji ombudsman pokrenuli su inicijativu za ukidanje zastarelosti krivičnog dela seksualnog zlostavljanja. 30-godišnja Jelena Trikić, koja je preminula jer je odbila lečenje tumora na mozgu tokom trudnoće, sahranjena je u rodnom Drvaru. Priča o majci hrabrost, kako je već mnogi nazivaju, obišla je region. Ne želim, mama, da plačeš. Dogovorila smo se. Jeleni je tumor na mozgu otkriven prije 5 godina. Posle 2 operacije odlučila je da prekine terapiju da bi postala majka. Naročito kako sam bila ovako u bolnici i onda sam shvatila da stvari treba da imam svoju bebu. Tokom trudnoće bolest je napredovala, a Jelena se oglušila na nagovore da bi trebalo da prekine trudnoću. Uprkos neizvjesnim prognozama, rodila je Nikolu. Iskreno, bila sam baš sretna. Bilo mi je nekako onako baš... Tražila sam da ga malo ostave. O Jeleni sa velikim poštovanjem govore i ljekari Kliničkog centra u Banja Luci. Toliku želju za djetetom, kažu, nisu vidjeli. Da je bila veliki borac dokazala i time što je početkom godine završila i ekonomski fakultet. Zbog upornosti i želje za životom, mnogi su se nadali čudu da će Jelena pobijediti bolest. Žaleći za njom danas kažu, čudo se ipak desilo. Na Dan Srpske akademije nauka i umetnosti, kada je 1841. godine osnovano Društvo srpske slovesnosti, preteča akademije, prvi put su uručene nagrade najuspešnijima u oblasti fizike i hemijsko-biološke nauke. Od sledeće godine dodeljivaće se najuspešnijima i u drugim oblastima. Reditelj Goran Marković, glumica Mirjana Karanović i urednica u redakciji za kulturu RTS-a Neda Balčić-Lazović ovogodišnji su dobitnici Ordena umetnosti i književnosti. Na svečanosti u Francuskoj ambasadi u Beogradu u ime francuske ministarke kulture i komunikacija priznanje im je uručio ambasador François Xavier Deniau. Orden umetnosti i književnosti ustanovljen je 1957. godine i dodeljuje se u oblasti umetnosti, književnosti i kulturnog nasleđa, i to u 3 ranga: viteza, oficira i komandora. Vaš svet je svet knjiga i slika. Ima li delotvornijeg sredstva kojim se oslikava evolucija društava u kojima živimo i pokazuje koja su to velika pitanja koje se pokreću pred licem sveta? Goranu Markoviću uručen je orden u rangu oficira. Autor više od 50 filmova, 4 ostvarenja snimio je sa francuskim novcem i producentima. Znači mi mnogo, moram da priznam. I s druge strane sam jako iznenađen, zato što sam ja imao celog života utisak da ja dugujem Francuskoj, a da Francuska meni ništa ne duguje, jer je pomagala moje filmove. Dramskoj umetnici i ženi koja se zalaže za afirmaciju ljudskih prava i toleranciju u društvu, Mirjani Karanović, pripao je orden u rangu viteza. Beskrajno sam srećna i ponosna, i pogotovo zato što to dolazi od strane tako jedne velike zemlje koja ima visoke kriterijume. Ordenom u rangu viteza nagrađena je i urednica u redakciji za kulturu RTS-a Neda Balčić-Lazović, prevodilac i autorka emisija o književnosti u kojima je intervjuisala više od 60 svetski značajnih ličnosti. Ovo je veliko priznanje i za mene lično i za Radio televiziju Srbije. Ovo je priznanje koje zapravo francuska kultura ukazuje našoj kulturi i smatram da je to velika čast i odgovornost. Među dosadašnjim dobitnicima Ordena umetnosti i književnosti su i Jovan Ćirilov, Emir Kusturica, Goran Paskaljević. U ateljeju 212 promovisana je knjiga o Ružici Sokić, dobitnici nagrade Dobričin prsten za 2011. godinu. Priređivač monografije je Zoran Tojovanović, izdavač Udruženje dramskih umetnika Srbije. Nisam bila sigurna da sam ja sve to što oni kažu da jesam, a to je da sam glumica domaćeg pisca. Želja mi je da ličnost Mire Trajlović, koja je možda najveći uticaj imala na mene i na generacije mojih kolega, a koje, nažalost, nema. Ja bih želela da Atelje 212 ponese ime Mire Trajlović.
Javni servisi Radio-televizija Srbije i Radio-televizija Vojvodine finansirat će se po modelu BBC-a ili po modelu koji se primenjuje u Hrvatskoj, jer finansiranje mora da bude obavezno, kaže ministar kulture i informisanja Bratislav Petković. Prvi model podrazumeva obaveznu godišnju pretplatu, a drugi taksu koja ima status poreza. Najavljuje da bi novi zakon o finansiranju javnih servisa trebalo da bude usvojen na proleće. Do kraja godine mora da uđe u proceduru predlog zakona koji će biti na diskusiji u Skupštini u parlamentu i posle toga mora da se donese negde već u martu, aprilu. I to je takođe jedno bolno pitanje kako rešiti. Naravno, ja mislim da će država priskočiti sada iz budžetskih rezervi da spase tu situaciju, ali mora to trajno da se reši. A što se sporta tiče, kraj ove godine, čini mi se, proteći će u znaku rukometa. Pogotovo za nas u Srbiji, s obzirom na to da je Srbija domaćin Evropskog šampionata za rukometašice. Šampionat počinje za 2 sedmice, a reprezentacija Srbije počela je pripreme. Naše najbolje rukometašice sutra u Aranđelovcu počinju završni deo pripreme. U planu je da se odigraju 3 prijateljske utakmice protiv Rumunije, Islanda i mladih rukometaša Partizana. Cilj je plasirati se u drugu fazu evropskog prvenstva. Mi smo tim svi zajedno, ko igra tih 16, u stvari tih 19 i one koji budu na tribinama. Ja znam da će dati sve od sebe, da ne samo na utakmici, nego i na treningu, da ćemo dati sve od sebe, da ćemo napraviti dobar rezultat. To je neki 15-20 dana zajedničke priprema, to nam je što nam je. Tih 20 dana moramo da iskoristimo na najbolji mogući način i prosto nemamo vremena da razmišljamo da je to zaista malo vremena i da je prvenstvo što je cijelo bilo iznenađujuće, ako priču za nas. Danas je u Palati Federacije održani konstitutivni sastanak organizacionog odbora Evropskog prvenstva kojim je predsedavala ministarka sporta i omladine Alisa Marić. Sve teče po planu, organizacija će prema očekivanjima biti i bolja nego što je bila u januaru mesecu kada smo dočekali reprezentacije Evrope u muškoj konkurenciji. Mislim da i to iskustvo koje smo imali iz januara meseca će poslužiti da i ovoga puta budemo jako dobri. Sve utakmice Evropskog prvenstva naša selekcija će igrati u Combank areni, a domaćini ostali grupa biće Niš, Vršac i Novi Sad. Prvenstvo Evrope za košarkaše igra se sledeće godine u Sloveniji. Prošle noći održan je žreb. Radoslav Nesterović, bivši junior Partizana i nekadašnji član slovenačke reprezentacije, poslao je selekciju Srbije u grupu B, u društvo Makedonije, Litvanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Letonije. Ova grupa će igrati u Jesenicama, omalenom gradiću na severu Slovenije, poznatijem po zimskim sportovima nego po košarci. Ja bi više voleo da je tu negde u ovom delu da su bili recimo Španci i Rusi, možda domaćini Slovenci, da bi njih izbjegli u četvrtfinalu, jer ja ne mogu sad ovog momenta se pomenim činjenicom da srpska reprezentacija ima ambicije da se kvalifikuje u drugu rundu takmičenja, već ja mislim da ovo što sam i napomenuo u jednom zvaničnom saopštenju da su naše ambicije da se kvalifikujemo na svetsko prvenstvo. Težak prolaz kroz kvalifikacije, porazi od Crne Gore, neuspesi protiv Litvanije na 2 posljednja velika takmičenja, Makedonija koja je bila iznenađenje prošlog Eurobasketa, te sastavi Bosne i Hercegovine i Letonije pozivaju na oprez u prognozama. Rano je za prognoze, kao što svi govore, ali definitivno treba da se zanimamo jednom po jednom utakmicom i da shvatimo da što bolji učinak, naravno ako je moguće neka četvrtfinale, polufinale, to bi već po mojoj nekoj ličnoj proceni bilo za nas odličan uspeh. Na žrebu održanom u Postojinskoj jami prvi put pod zemljom pred oko 600 zvanica predstavljena je maskota Lipko kao i zvanična himna šampionata. Sistem takmičenja podelio je 24 tima u 4 grupe, a dalje nastavljaju po 3 najbolje sastava, koji će formirati nove 2 grupe iz kojih ćemo kasnije dobiti četvrtfinaliste. Ime prvaka Evrope saznaćemo 22. septembra 2013. posle finalne utakmice u Ljubljanskim Stožicama. Trener fudbalskog kluba Partizan Vladimir Vermezović govorio je o incidentu koji se dogodio u noći između subote i nedelje, kada su mu išarali auto i ulaz zgrade u kojoj živi. Najviše mi je zasmetalo to, možda se nekako mene niko neće otrati iz mog grada, ja sam ovdje rođen. I niko nema pravo da me... Sad, dok ćemo mi to da podudimo da je to delo pijanih, drogiranih, ja se samo pitam šta je sledeće. Mislim da je vreme da se već jednom stane tome na put i da ne podudimo sve po to kao to su
klinci, oni ne znaju šta rade. Oni znaju vrlo dobro šta rade. Trećeg dana boravka u Brazilu Novak Đoković odigrao je ceremonijalni fudbalski meč sa nekim od najpoznatijih igrača u istoriji. Srpski teniser bio je saigrač čuvenih Zika i Bebeta, kao i Dejana Ramba Petkovića, jednog od najboljih stranaca fudbalera ikada u toj zemlji. Protivnički tim predvodio je Gustavo Kuerten. Đokovićev domaćin ovih dana. Đoković je postigao gol iz penala, a potom je proslavio ovaj pogodak sa Zikom, Bebetom i Petkovićem, kojem je nešto kasnije asistirao. Meč na stadionu u Rio de Janeiru završen je rezultatom 3:3. Emisija Na prvu loptu od večeras počinje da se prikazuje na drugom programu od 20 sati i 30 minuta, a u ovom izdanju analiziraju se očekivano večiti derbi i promene u fudbalskom klubu Crvena zvezda. Prijetno večer. U utorak će jug i jugozapad Srbije biti pod uticajem ciklona, čiji se centar u ovom času nalazi iznad juga Italije. Ova oblačnost u drugoj polovini noći zahvatit će predele južnije od Kragujevca i tamo se sutra očekuje kiša. U Podunavlju i Pomoravlju duvaće košava. Kada duva košava, kao po pravilu, u Timočkoj i Negotinskoj krajini je tmurno i hladno. Tako će biti i sutra. Ostali predeli biće pod uticajem relativno tople vazdušne mase. U najtoplijem delu dana do 14 stepeni. U većem delu zemlje malo do umereno oblačno, na jugozapadu oblačno, ponegde s kišom. To oblačenje tokom dana proširit će se na centralne, zapadne i južne predele. Duvaće košava. Jutarnja temperatura od 2 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 10 do 14. U Timočkoj krajini oko 8. U Beogradu sutra u drugom delu dana nešto više oblačnosti, ali bi se zadržalo suvo vreme. Biće vetrovito. Najviša dnevna temperatura 14 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Eurobank EFG. I evo za sam kraj, poštovani gledalci, da vidimo kako izgleda kada Fiću voze pakleni vozači. Vozači Formule 1, Fernando Alonso i Felipe Massa, prvi su isprobali novi Fiatov model Abarth Cabriolet. Javnost će prvi put moći da vidi novog Fiću za 2 nedelje na sajmu automobila u Los Angelesu. Ovom slikom završavamo ovaj dnevnik. Želimo vam prijatno večer.